Ole, don't you mayan David sailo Thuziak kan Ngaithla dona ama milauti sakchin angkhan like le comment te milauti sakle anga ti chuan kan video te milau the dar sakle turin Ngaithla tu te kan som le bok che uni e champhai an changkang masa David sailo champhai khochung assembly bial ni chunga joint village council thu chuaki achangkanga inti mu chi takni inalang an thu chuak an huam chunga chat na lam hoyemo thilthleng engemo a omin VC le NGO ten chanchin bumi tak tak zok journalist ne na chau thilthleng chanchin puan chwa ni se anti he hi kan khovel thang zela hian mizoram tan po chul ta khop mai an soitel lo youtuber kan youtuber zongjong an ni haulo ma se chwa tur du lutuk a zon na zong tu te emo phal na emo amoi hoi chintal po zong lova basangam muna changa phone call cheleka thilthleng hleka lo phesek mi call huai tak tak journalist puiting emo inti journalism ethics shemya lo mi chawtwa thiam tak tak te tan hian dan puitling tak kan nei ma chuan hetiang ro rel na thu ti tluk hi kan mamo ta viawani hi mi chha to na thi na thlen na hmuna du kan lo kom kwala side A side B kan lo ti ve seka tu somma nilavin mi master bedroom thlengin kan lu chwa ruang kan life nana du kan interview a accident na thlenin atwar tu te ber re ruha ta ka anom lain phone call mangalo kom sek kan tuma dil chut em in kan lo kom thin te hi kalau ip ve fo mai van duaina chat tok te ta na luang chuak du mya silavin anni chu kan sum tuak nan za shemap lavin kan mang te thina ni hi achang kai thei mi in an har sat na to na a chanpuyan ngai na a puanzar sakan du na a te kan youtuber an manga an ne na an lulu ta ni chuan chanpui ngai te ta na luan chwa na rem chang midang a thazonga chau chwa na changkai ta ka man thei ani ngei mai ko shan upa chong trai tura ko hlo manglo ang deuh hian kan youtuber tun lai thil thleng thar shim boi pui zinga hian mamo ta ka har sat na thlen na tura mi tluk lu na youtuber hitlem te an ni arin an ma ni in ber lu chop chwa tur content du wanga journalist po ni lauten thu thar la khoma du an kol kwalvel ani zok tlang pui mi ta na luang chuak mi mang ang te tluk lu na chu an omte meu mai sarkarin da na nei lo chanbin chin bumi te chunga chuan kai shwaina fel tak sarkar nen poi in lai chin na thlenga kai shwaina ani lain social media apo youtuber zinga thu thar thilthleng thar burning issue boipui tu tamzo ka hian journalist tak training workshop nei photur an tlem hle inarin USA te hi kan te khinrual an ni lo na in hetiang thu thar the dar konga hian youtuber te chunga hian an strict leya kai shwaina fel takan nei Federal Trade Commission FTC noya hian youtuber ni turtan dan manga in kai shwaina legal recruitments an nei thlapani keini chu man a phur a chongkam thiam mi be huai te hian din mun sang an changring ta anga print media le visual media din mun poimo na an lo lan lek to a hetianga kan kalzel chuan an la lo lan chho ngei po inarin champhai en to nang u thiltlen na mun huam chunga chengte atwar tu chungkwa te biak po tuma lovir boy thin te laka hian village council local council te hian champhai ti ang hian journalist diktak te na VC LC NGO shwaitu te ngein atul chen report pe chin turin veng tinin in kai shwaina neila kan social media lama chuan kan journalist te thlit film sa mangin puan chhoina omanga ma kan son hle inarin clip na tuye mo huat na thik na rong kaya tarlan anilawa karlawa kan youtubers trend khatte wang hian kan media hi achang che chawviau don ti alang ringa tuna changa in kai shwaina siam lama le mi puine na zirtir na pe konga champhai entona ke kan pen atul thu kan tar langa ni zoke